Mayap at magrasyang Domingo po kay katamongan. At syuta na po king ka-25 Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa. Ihabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeler and family, Josefina Liwanag and family. Para King Aldolang Kebaitan, Aliane Genevieve Hila, Father Justin Gatos, Prince Gian Conanan, at Clarinda Punsalan. Para King malalago ang kapaldanan dari, Mark Clener Bayani, Felipe N. Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo. Para King successful operation ng Jasmine Eloise Garcia. Para mo naman King malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Rosario Di Marukot, Dr. Willie Ong, at Brother Rolly David. Para King special intention dari, Ditz and Lita David and family, Mayor Teddy Tumang, at Engineer Jesus Punsalan. Para King sa Blang Kaladwa, King Purgatorio, lalong-lalo na rin kaladwa dari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Erlinda, Minda, Magna, Jeneline Freal, Hilario, Arthur, Christian, Regina, Crisanto, Nicasio, at Victoria.
Ilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugunan ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po, at atyutana kay 25 Domingo, nining iting kulay green, ang karaniwan na panahon, ating mikakapatad, bang abebe tayong matampang abag masusyan, sisyan tala pa, taminan, ding nanumang kasalanan ng gabata mo, at manyad pantawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ginoong Jesus, liguran mo ring anak kamalati at kinawal mula, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, babalan mo kami, ing nung eke maging makabuklat at makasadyan tanggap ka ring anak kamalati, eke milub, king kayarian banwa. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, karing anak kamalati at karing mahina, karin mo keburing matulang tanggap keka at kang ipamo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may ipaintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Manalangin tamo. Oy pangatsubanwa, ing kaganapan ng hustisya, mayakit king lugod mo. Ating meto ketawan kailangan ng batas mo. Sapan mo keng makatuklas kaniting lugod, king balang metong ke kami, banketa magtagumping katuliran, kapamilatan ng kapamintuan, king kekang kautusan. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning kabesnan. Ding alang Diyos, ngara karing karelang sarili. Tara, tambangan taya ing taong banal, uling makalingas nga siya, king kaya katamong daraptan. Pag ginakita na katamo, king pamaglabag, taking kautusan, at sa sandalya na katamong, magtaksil king kekatang pangayanad.
Lawanta mo nung tutupin ing kayang sasabian. Albentapin nung nano ing malyari, king kawakasan ning beno. Nung ing taong banal, anak nepin ning Diyos, paniga nepin ning Diyos, at iligtas ne king kamwa, ring kayang kasalang. Panyubukan tayo, king sengilan, at king pasakit, nung nuyapin anti ganaka. Batang akit at batang apatutuan, nung mapibabatayapin. Parusan tayo, king karine-rine kamatayan, uling kanong may pagluwaluyo, agpang king kayang sasabian. Ing amano ning Ginu. Ing Ginu, sopa naku. O Diyos ko, uli na ning lagyo mo, iligtas mo ko. Pamingwa mo ko, king kayupayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo ing panalangin ko, tingiran mo kanakong panigapo. Uling lulusuban dako, ding taong palalo. Pag nasanda kong paten, ding taong alang puso, ding taong alang balikit, King Diyos. Dapot ing Diyos, sopa nako, iligtas nako ning Ginu. Kingmit mong tula, keka ayin idawon ko. Puryan ke ing lagyo mo, o Ginu, uli ning kayapan mo. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. No ka rin man mag-ari ing pangarirya at pansariling nasa, karin mo naman ing kaguluan at ing miyayaliwang uring dewakon. Dapot ing kabyas nun ang manibatan king Diyos, mumunang dili at inyong malinis a pamibiyebye. Malugudyo king kapayapan, maganakayo at mapanatindi. Kitmonyo king pamaglunos at mayok adapat, ebyasang mga biran at iyo mapagkunwari. Ingkayapan, yo imbungano ning kapayapan, asa salpagda ring taong malugod, king kapayapan. Nano ing panibatan, ning sablang pamipate, at pamikontrang lalto, busalyo. Aliwadeti ring bunga ning pamitan, ning katawan yu,
aalang patugot mag-alsa, laban king pangatawyo, ating kayong buri, dapot antina ning ela malyaring biyabiyeke kayo, makasadya kayong makamate, atin kayong pag-imputan, antining eyulo agyong paghiabutan. Inya mi kontra-kontra kayo at mi pate-pate. Ala kaya kayo ing bage buriyo, uling eyo adwan iti King Diyos. At nung adwan yu, eyo tatanggapan, ing sangkan, uling parusan yu, ing marawa. Manyawad kayo karin mayayaliwang bage, para gamitan yu mo, king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo. Inaus na kayo ning Diyos, king kapamilaton ning mayap a balita, ban makirake king ligaya ning ginutamo, Heso Kristo. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Marcos. Jesus sa din kayang alagad, kinuldas laking bundok at linabas la Galilea. Jesus ay naburing pabalo nung nuya ka rin. Uling kasalukuyan na lang tuturo ring kayang alagad. Nga na karela, inganak ning tao, manabuya ka ring gamat daring makamate kaya. Makanyan man, kay ba't nga lungaldo, subliyang me. Era intindihan ning kabaldugan na ning sinabi na. Dapat tatakot dang ikutang kaya nung nano. Di natang la Kapernaum, atinyang atino bale, kitang nakarela. Naning piyarban nyo kabang dalan. Dapat ela bubulad. Uling kabang dalan, piyargwanda nung nining marangal dili. Linoklokya kanita Yesus, sinaos no ring 12 alagad at nga nakarela. Ninuman itang bisang munang dili, paitawliya, at maging talasiyo ding sabla. Tinayning meto nga malating anak at dela na king harapanda. Kay ba't kinawol ni at sinabi na karela, ninumang tanggap king meto nga malating anak king lagyo ko, ako yung tatanggapana. At yung ninumang tatanggap ka na ako, aliwa mo ako yung tatanggapana. Nanepati na itang mitubod ka na ako. Ing mayab ng balita ni kakatamong kaligtasan. Maya payabak, pasibay po. Kamusta na kayo nga? Kamusta po yung pamilyayo? Reng obrayo, okay kayo ka reng obrayo. Ini pong kaya katang ebanghelyo, o ini nga pong Ginoo. Kauli ra bale, karingking Kapernaum. Ako na ring alagad na kasi abalugbuga na kabang pauli la, medyo may bubulungan la rin alagad na. May papag-argue la. At ini po, halayang family ba siguro po, tangking meto nga pamilya ta mo,
Timoy kong meto nga pamilya, meko kayo at pauli kayo. Sabi na rin pengari, kauli bale, ikayong magsadya keng katangapunan. Na rin pengari. O kabang pauli, deng anak, may bubulungan lang. Ako yung pangani. Aliwa, dapat akong magluto, kayo. Mawali kayo. Makawali kayo. Ikaw dapat gawaking utos ng imampoy tatang. At sabihan na ng bunso, ba, ako yung bunso. Favorite da ako rin imampoy tatang. Ko dapat, aliwa, ako dapat magluto, ikaw yung pangani. O na yung magsalita yan naman ng metong, ba, king pamag-aral, kabiyasa kung dili kaya katamo. Ko baging magluto, ikaw yung dapat yung magluto. Ating balang metong iwasan dangan itang obligasyon. Itang balang gagamitan dengan ng estado da, papasa de ka rin aliwa, bakanta makaligtas da king responsibilidad. Wari po malalyari naman yan, mo king pamilya ba? Sinanong grupo, potangkay ating gulangan, ating kompetisyon, ating king singkabyasa, singkagaling. Siyempre niya, buri mong ikang mumunan dili, bang ikang magdikta, ketang nanumang bagay, at miiwas ka keng mas mga bayat a responsibilidad. Anya nung may na ka, makalunos ka, kaya kang aning obra, huling samantalanan da ka, abuswan da ka retang mas malakas kesa keka. Malyari yan keng pamilya, malyari yan keng nanamang organisasyon, keng nanamang opisina o establisamento, malyari yan keng metong abalayan, keng politika, keng bansa. Anyayang balang metong magnasayang mumuna, magnasayang mayupaya, magnasayang peka magaling, huling burina, iyang mitokyan buri. At nung nanong burina, o iteng magbabo. Anya makanyang kaya po nga kakit, ing kaya katang ebanghelyo ngayon. Agyang king grupo na ning apang Ginoo, ating power struggle, ating kompetisyon. Siguro grupo yun At malamang ken talagang buriring ilang mumuna, ilang mas magaling, baka nita mas miwas na keng mas mabayat katungkulan at responsibilidad. At may pasekretang mas may na. Dapat kini po, nung apansin ang taming apong Ginoo, sinuwatan, diniscourage ng alagad ng magambisyon lang munang dili, maging peka magaling, peka biyasa. Sinabi ng apong Ginoo yung marok ing pagnasanda. Penyer mo na ng apong Ginoong dapat maging ambisyoso. Huling ala naman talagang marok nung ikang peka magaling. Ala naman talagang marok nung ikang peka biyasa. Naman marok nung ikang manimunang dili. Nga, nanong giba na ng apong Ginoo, tiro na lamo nung makananong manimuna, nung makananing maging magaling, nung makananong maging peka biyasa. Nga na, itang tuturing na isa rin na peka magaling, mumunang dili kaya kay peka biyasa, magpatauliya, at pagsilbiano rin kay kaldan. Kaya ni po, marino yung kain na ng apong Ginoo. Ing mani muna, sukat gamitan ng pangauna na, ebang manabuso, ebang manyamantala, nun ebang magserbisyo. Kingwane papimpoy ng anak kini, at nga na, ni namang tanggap kaniting anak, akong tatanggapana. Eko po aranasan ng manyese anak. Nang kay pinpupot ang mamuntaw ko rin bale-bale at manay kong anak, bibiruang ko la, ding anak, ako nang manyese keka nga ako. Ala ko mga anak nga ako. Aldoldo, magmakdo ka to. Dalara ka Jollibee. Nga ako. Pero rin anak po labisa. Siyempre, kumaula kitang pengari da. Pero, honestly speaking po, kung balo makanano kasakit, o kasaguli ing magparagul anak.
Ikay po, saguli mo pa? Na malagwa ba yung manyeseng anak? Ali, ewari. Keng lawe ko po, pamanyese anak, may ariwayang states. Aliwaya yung consumption, stress level. Potang bingot siya. Potang lalakad ni, aliwa na namang stress, yung ibiyan na yan. Potang magaral na, aliwa na naman. Potang teenager ya, eko balog, potang mas masakit. Potang nung teenager nga anak, paglolondon nung lalaki ya, barka-barkada. Medyo, ing balang states, medyo atin yung kanya-kanyang stress, ampong challenges. Correct ko po ba? Malagwa. Kailangan mapibabata ka, ikang pengari. Kailangan matyaga ka. Kailangan makasadya kang magsakripisyo. Kailangan malinisin kapag nasan mo, na ingagaan mo kapakananan ng anak, king sarili mo. At aywasan yung gulangan mo yung anak mo, abusuan mo yung anak mo, na talagang gawan mo kaya, tunay makakayap at para king paintungula na at kapakanana. Correct ko po ba? Kini pong gawa nga limbawa ni nga pong ginukari nga lagad ing anak kamalati. Buri sabihin, o yan ing dapat yung gawan. Ing pamani muna yung buring gawan, tang ikay mo muna, peka magaling, peka, okay nga na. Pero kailangan gamitan nyo yan, king pamagserbisyo, lalo na karetang mas masakit sesen. At bisa ka tayo kabisa, pachemig serbisyo, kanina man, pamilya yaman, opisina yaman, kem politika yaman, pwedeng ka magsakripisyo, ka pwedeng mibata, ka pwedeng ililing pansariling kapakanan para ka rin kang pagsilbiyan. Po kasing nanumang pangangasta ngayon, upayaya ba? Gilingan niya ba? Kabyasnan niya ba? Posisyon niya ba? It can be misuse or abuse. Balutan naman po yan. Ano naman yung pangangasta mo, pangarata mong sikananta mo, pwede yung magamit kayong gustong bagay. At pwede mo nang gamitan tayo para abuswan de nga liwa. It's either or yan. Pero nga pong ginoinipin, ano yaman po yung pangangastang gilingan na yan at kabyasnan. Sukat magamit siya mo para pagsilbihan tala rin aliwa, samantalanan at paglokwan. At kayo po, nanula rin pangangasyo, nanula rin pangara yung sikanan nyo, upayayo. Well, mamiyata pong mapilan. AIDS is power. Ing edad tama po, pwede yung upaya. Potang ikang makaedad, you command respect and obedience. Sewari po. Pero yung kekang ketuan, pwede meng gamitan, bang gulangan la rin makayanak. Pero pwede meng gamitan, bang tayran mo rin mas makayanak keka. King kakayap da rin marakal. Mo king pansariling kapakanan. Aliwa mo yung AIDS. Ing pera. Money is power. Nung ating kang pera, pwede ka naman mumutos-mutos. Ikang pwede rang dukwan, galangan, ginuan. Pero, nung ing pera, upayaya, mani muna ka keng kakwaltan, pasibayo, money can be misused and abused. Pero nga pong Ginoo, sabihan na, nung uyan yung kekang upaya, keng kamani mo na, use it to serve others. Inya pong mabi Ernie Baron, nga na, knowledge is power. Biyasa kayo po. Nang biyasa kayo, rego panyamantaran de tangalang balo. Nung biyasa kayo, tayran nyo lareta regong alang kamuang-muang. Uling ating aliwang tao, magaling ing kagaling da,
kagamitan da, bang paglakwan doreng aliwa, dahil na rin may na. Pero nga pong Ginoy ni, knowledge is power. Gamitan niya para king kasuywan. Dakal pa po, nanayaman yan, skills, talents, abilidad. O yan nga. May haliwa yung pwedeng power at yung kaya katamo. In political positions, bilaban-laban no po kanyan, tagal no, mangampanyano kanyan, ding bisang maging mayor, konsyal, gobernor, o na naman po yung buridang posisyon na akwa. At ining paganakanan nga pong Ginoo, sana magamit yan, kim pansariling kapakanan. Misuse ing upayang mi panibala kareda. At area naman abuswan ing posisyon da. Huling nga, balutanan po rin nga liwag, gamitan din posisyon ng politika. Bang pasakitan do rin kalaban da naman king politika. Dahil nga liwa po, pangawaro pang kaso, dahil kalaban ng politika, agawa-gawa mo, bang toknang lang ko kontra. At gamitan nila naman din ing upayada para retang magsalita, mitakpan na balungos. Yatin po yung human rights violation yan. Tamatakutan dala. Dahil nangyayari kay bansa mo, pwede rong pa riding in tandem. Ito pong makanyan. Pero siyempre po ini nga pong Ginoo, paganaka na pasibay kaya katamo, itamo nga pinibala na ng Diyos ating kanya-kanyang powers. Itangan po, naman marok ing ating powers. Naman marok ing mani muna tamo, magaling tamo, mas biyasa ta ka rin aliwa. O ining paganaka ng apong Ginoo, ing sukat magamit yan, bang dakal tapang apag silbian, lalo na rin may na adalang kalaban-laban. Pero, po sapat itang pagsilbi, gamitan ng upaya para magsilbi. Nune, kasi nung nganapin, nung imeto nga tao, sasopa niya itang kalupa ng tao for personal at vested interest. O, nung politiko, yung mga panyaya mo, nung tayo sisisipyakin kaduguran na para manyadyang pabor, maging meaningless itang serbisyo. Anya nga pong ginututuruan na katamo, nung magserbisyo tamongan, nung manyawop tamongan, using our powers. Let us always do it with love. So power, magamit siya to serve, and a meaningful service is when it is done because and out of love. Amen. Ngayon po ipasagtayin kaya katang kasalpantayang atang sumabi, sa salpantaya ko king Diyos, ipang mayupayang tutu. Kaya naman, Katie, bang makum karing mabiyempon may nga mate. Sa salpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamesa Makling Santo, king pangapatawad daling kasalanan. Kalupa ng Jesus, kapamilataning pamandugod at pamanalangin para karela, ibili tala rin kalulu, ding mapakumbaba, ding sablang susuyo, busal tamo at nga tamang manalangin. Ginu kekake manalig. Para karing maulang dili king Santa Iglesia, bang sumuyo lang mitmong pamagtagulaling, at lalawe mababa karing may nang dili, karing kalulong dili, ding mesugat king bie, manalangin taking Ginu. Para karing mayupaya niting yato, bang mika masabala tungkol king katuliran,
king dangalan, at king mayap dang kabilyan, ding mababang dili, karing mi pagkatiwala karelo, manalangin taking Ginu. Para karing magobra karing social welfare institutions, bang apagkaluban dong tuknangan, at dakal alugod, ding ulila, at ding misakwil, o mi ipaymurisan ayanak, manalangin taking Ginu. Para karing gaganap king kekatang mababang obro, aaywasan daring aliwa, para karing magobro, karing kabilyan, makasira king karelang kalusugan, at mapanganib at akatungkulan, para king manese karing matuwa, at atin kapansanan, bang pasalamatan talo at ablasanano ning Ginu, manalangin taking Ginu. Para karing pamuntok da ring komunidad ng Kristiyano, bang sumuyulo king pamisan metong ding sabla, at gawan do ring kekatang parokyo, at purok lugal ning matulang pamananggap, at pamakyabe karing sabla, manalangin taking Ginu. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoong kay kaming Diyos, itimawa mo kami karing sablang dapat ming makasarili. Ipayabot mong miye kami para king metong at para kaya ka. O Diyos mi, manggaman king alangangga. Ni
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daw, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, mananasanang dating ayin adaraw mingini, ipakit da, king ing kasalpantayan na may lugod, makaibiatula kaya ka. Para kaya kami maging ikaristyano sanang Heso Kristo ang anak mo, aginu, manggaman, king alanganga. Ang Ginoo manatili, kaya kayo, yat na ren puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga, alubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili, ban mi bait king meto nga birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan. At king pamanyabli ng mebye, pigkaluba na kaming bie alang angga. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit mi, kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan. Urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kay kami, manyalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya keka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubuo para kay kayo at para ka rin sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasananan. Napta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na mebiyan ing anak mo, narami kaya kaiting tinapin, ing biyat ing kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Bapang babaeng pagamwa mo, king ikamingan sanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban meganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subing miye, lalo na Cesar, ading aluwa pang miyang o nabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan,
Gawan mo keng ang karapat dapat magkamikim biyalang angga. Ban kaya ben ang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambin ang San Jose kayong esposo. Kaya ben ang apostol at ing sablang santo at inupat kimbal mong kaburian. King kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambin at kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amayan tala pangabos at mibog kimba nalang katuruanan nga tamong ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon. Bangking kasopan ing kaya kang pakadudu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, masyatangin ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Ing malugod at magalakatang ginom, ing kordero ning Diyos, sa minalako, king kasalanan ning yato, noon tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang panggap kaya ka, dapat sa kasming amana mo, kumayat na. Pag-anak po, panayan tayo po inggo signal na kay katama ng Asherets, bayo tama puntik do ka rin kay katang luklukan at magpila papunta king pari o MDC. Karin pong sisimbang at syuking luwal ng pisamban, e na kayo pong kailangan lungog at yun pong EMDC lumuwal para magpo-communion. Magpila tamo pong masadesel. Dakal po. Salamat.
Siklod kamo po, bang pangadyon, ing Horacio, Imperator, para king kapayapan. Kita mo nga po. O Diyos, ipami nga tsubanwo, ginuning kapayapan at katuliran. Mapagkumbaba kaming lalapit harapan mo, kaniting panahon ning misusubing kagututan, king pisasabyang politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pe panatilyan mo ing kasalpantayanan ni Kero, anting metong kabansa. Ing kasalpantayanan ni, king ganaka at kaya panmulo, yang may nga us alang kasasagpulan kaya kami, karing kakarapan akalamidan, ape pasari ni Keto buwan. Antimurin karing sagpul agiwaming tao, kaya kabaning istoryami, anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo, iba't ka rin makatakot at dalumdum ng gero. Pakiramdaman mo lang ipanigapumi, ngining daralong kami keko. Pakalulwan mo kami o Ginoo, angwan mo kami, iba't ka rin puwersa ng dewa kalo, amit atake king karokan, karing pamutok ng yato. Uling maniwala kami, elatao ring kalaban tamo, nuli espiritual lang pamuntok. Ilarin at tsuking kayo pa yan, at ding kalapanibala ng karalumduman, ang magari ting yatong iti. Ding espiritual akawal ng dewa kami, king mabilog kayato. Ipanalangin nila rin pamuntok ming ipanibalan, gawang masakit na desisyon, para king bansami. Ipagkatiwala nila rin kapanayan ni Keko, pati na impay tungulan ni. Layo man po ing pamamatawad at pakalulumo, karing pinandit at pauliring takot at suspetsyabi, mitungisan ing panlalawen at may gindalan ng eustong pamangampi at pamikasama, karing aliwang patutubo at lahi. Tayimtim kaming magparalampuke ka o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ng kapayapan mo, nung nuubo ko rin ing pamikasama, iyatad ni ing pamikalubo, nung nuka rin ing pamikanasakit, ing pamamatawad, nung nuka rin ing pamagtudo, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ing kasirando, ing kapanayan, nung nuka rin ing karalumduman, ing sala, nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula, piti adwan mi ing kapamilatan ng ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibigay ang pangmakari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alananga, Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ng Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad ka po. Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami king kekang ganaka. Pasiknangan mo kami kapamilatan ng Eucharistia. Abili mi sana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi. Tiyadan mi king lagyunan namang Jesus, aginumi. Ting Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos, may ipaing tutu. Ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ni kakatang kapag masusyan, o metana, luguran, at sa iba ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat at maya po oras kay kayo.